E Pūrongo tēnei e pāniki te I mokopuna, e tama no te awa tupua. Ka tai te tama tino hāti ke hiko Panatahi FIRMIN. I kōrero au ki aia e pāniki ona pukinga, me ona wawata mo te ao pōpō. E ara aia I te whakamā, a e ngā kaunui ana ki te kapa aka. Because we don't want to stay at low level, we want to go higher than how we are. And that's all. And you know, I know that we are doing this every day and every day's fun. I ai ki tōna māma kua pērā aia I tana tamarikitanga. E momo a Panatahi, I te mea I te wā, mai tana pepetanga tainua ki tēnei wā. Ai, I ki te mātau e te I whakaaro tawito, mai rāno, mai ngā mātua tupuna, and koia tērā. Here's something that you can do to reduce the spread of COVID-19. There's a big amount, a little bit of a jealousy set in there. I suppose he's got two up on me with kōrero Māori, reo, and kapahaka. Ei tā Panatahi, kua wai whakaaro aia ki ona wainga. I was going to do an audition about being a drummer, and that's why I got those K-drums inside. Engari, I aia I te kāinga ei tāna, e pai ana aia ki te āwina I tōna māma. E nui ngā mai, ka tai anō ka puta, I roto I aia, mo te reo, mo te kapaaka, mo te mai pāmu, mo te mai pānui pukapuka e rātu mea, mo te tai ao. He tama rata ki ngā wetanga o te tai ao. This is talking about a maunga because diggers are busting it down and there might be people up there who are buried. And if they knock that whole thing down, that means heaven won't stay alive. They'll just come down and they will whack. And yeah. And so that's why when we say waiōtea, that means go away and leave it alone. Kei runga tēnei te maiti o te awa tupua, I runga I te uarai, ei whetu pi a tāta. Even the food is free, maybe not. Ko Eruera Rerekura mo te reo o taioa, ka wai o mā Panatahi ke tēnei mai. Ko John G. Panatahi FIRMIN mania puto mo te reo o te uru. Ko te reo